Prijeten večerni pozdrav iz komentatorske kabine na koprski Bonifiki, drage prijateljice in prijatelji nogometa. Dobrodošli v družbo prve lige Telemach. Prvo in edino sobotno tekmo v 32. krogu 35. sezone našega državnega prvenstva bosta čez nekaj trenutkov začela igrati stara prvoligaška rivala Koper in Olimpija. Gorenc v sredino do Čelhake. Močno na njega Tomek, potem pa Rimac do žoge. Velika priložnost je to za Koper in že gol za domačo ekipo. Že v 3. minuti Leo Rimac z zadetkom za vodstvo Kopra z 1:0. Leo Rimac, to je njegov 9. prvenstveni zadetek v tej sezoni. Videli smo, da ni posebej veliko proslavljal tega gola. Bil je nekaj časa v mladinskem pogonu Olimpije, iz katerega se je potem preselil k zagrebškemu Dinamu. Tu napaka Jana Gorenca, oduzel mu je žogo Leo Rimac, potem pa zaključil mimo Matevža Vidovška za ekspresno vodstvo Koprčanov. Mladi slovenski reprezentant se je izkazal in Olimpija je tekmo začela z zelo zgodnjim zaostankom. Matondo. Krasna podaja, spet Rimac beži v sredini, je Iličić, čaka na podajo Josip Iličić. Iličić prek vrat se je žoga odbila. Le kot za Koper. Matondo. Pred njim je Gorenc, Matondo je seveda hitrejši, preigrava Isak Matondo in obramba Vidovška, pa še ena nevarnost in nov gol, 2:0. Josip Iličić je strelec v 40. minuti. Najprej obramba Matevža Vidovška, potem pa je odbito žogo v mrežo pospravil Josip Iličić. To je njegov 9. gol v tej sezoni, ob tem ima še 8 asistenc na 25 tekmah. Izvrsten izkupiček za 38-letnega Josipa Iličića, ki ostaja dodana vrednost Kopra. Še enkrat poglejmo sijajno preigravanje Isaka Matondoja, ki je povsem vrgel iz igre Jana Gorenca, potem je najprej rešil Vidovšek, no v drugo pa je Matondo poskrbel za asistenco, Iličić pa je vendarle premagal ljubljanskega vratarja za 2:0. Udarce in doživljalo razočaranja, enega za drugim. Krasna miniatura zdaj Josipa Iličića. Povsem obratna je pravzaprav slika Kopra, ki je že na začetku sezone navdušil, če se spomnite, s tisto zmago nad Željotom na tem stadionu, ki je bil takrat poln. Antonio Marin z razdalje, natančen zaključek Zagrebčana. Znova Isak Matondo, tokrat je preigral Ananuja, ki na to odbija, vendar samo do Rimca. Ta pa je z glavo prišel do strela, še predtem pa se je oglasil Vinčić, to bo kot. Sicer skupno 2 zadetka za Dimitra Mitrovskega v tem prvenstvu in kot rečeno 5 asistenc. Mitrovski prek živega zidu in gol! Golazo! Kakšen gol Dimitar Mitrovski! In Olimpija je prišla do zadetka v 71. minuti. Fenomenalen prosti strel za 3. zadetek Makedonca v Olimpijinem dresu. 71. minuta in Olimpija zdaj 20 minut pred koncem zaostaja le še za gol. Kako natančno. To je ogromna razdalja in to je strel z notranjim delom stopala
izredno natančen, ni mu bil kos Metod Jurhar. In tik ob levi vratnici je žoga zletela v mrežo, fantastičen prosti strel v članski konkurenci na tekmi prve lige. Kelvin Ofori. Preigrava Ofori, strelja in gol! Žoga je v mreži, toda dvignjena zastavica stranskega sodnika. 85. minuta. Brez zadetka za Olimpijo. Aljaž Zalaznik. Gol je pa priznan. Gol je pa priznan in Olimpija je izenačila. Marko Brest je strelec. Ob koncu 86. minute. Neverjetno. Vendarle brez prepovedanega položaja, tako hitro so zavrteli ponovljen posnetek, da nisem mogel oceniti, ali je šlo za ofsajd ali ne. Dolg met v kazenski prostor, skače Gorenc, še en padec in zdaj 11-metrovka. Zdaj pa 11-metrovka za Koper že v 96. minuti. Po prekršku Inasa Kukavice v kazenskem prostoru bodo imeli domači na voljo strel z bele pike za zmago. Mladenič je tragični junak, drugega ne morem reči. Vinčić je dal znak in zdaj Ndjaje proti Vidovšku. Ndjaje in gol! 3-2 za Koper, ki vendarle prihaja do zmage. In to je zdaj seveda tudi potrjeno, kajti Vinčić je medtem odpiskal konec tekme na Bonifiki. Koper je torej s 3-2 premagal Olimpijo. Ja, kaj sploh vprašati ali povedati po takem zaključku tekme? Morda komentar celotnega poteka srečanja. Ja, drugi polčas je bil dosti boljši. Po zmagi s 3-2 rumeno-modri ostajajo na drugem mestu prvenstvene lestvice. Prednost pred petouvrščeno Olimpijo plus 12 točk. Po finišu sezone, resni navijači, nedeljo 5. maja, prvaci Zorana Zdravkovića gostujejo v Soboti. Ste pa bili precej blizu pri tem kazenskem strelu, ganili ste smer, ne nekoliko prekratki. Pravim, da ste bili zelo blizu pri kazenskem strelu, ganili smer, bili malce prekratki. Ja, mislim, težko je to zdaj komentirati, če bi Brano zdaj nisem. Ampak, ja, mislim, ni zdaj sam ta kazenski, mislim, ni bil ta sam pelan, kako bi rekel, odločilen za nas odločilen začetek te tekme, kako začnemo igro, kako gradimo igro in tudi odnos nekaterih igralcev, tudi prvega mene pa vse ostalih, moramo spremeniti odnos, če hočemo igrati za Olimpijo. No, ne glede na to, da ste danes izgubili tekmo, ki je verjetno ne bo enostavno pozabiti, imate še vedno vse v svojih rokah, še nekaj tekem do konca, kmalu se bliža tudi derbi in pa neposredno spopad s konkurentom za Evropo. Pa ja, to sem že doskrat povedal, mi moramo sploh letos gledati na sebe. Nismo dolgo prejšnja leta, ko smo odločevali usodo sami sebi. Letos moramo gledati samo na sebe, zbirati točke in upati, da bojo druge ekipe kiksale oziroma remizirale, izgubile, ampak moramo gledati sebe, zbirati točke, ker samo to nam preostane. Čestitke za zmago, že četrta v nizu proti Olimpiji tokrat.
ni bilo enostavno, ne? Vse je že kazalo na remi, pa na koncu ta 11 metrovka v zadnji minuti. Kakšen je vaš vtis, po čem si boste zapolnili tale obračun? Najprej hvala za čestitke. Se strinjam z vašo oceno, da je šlo za eno zelo težko tekmo, nemogoče zaradi pomembnosti tekme. Nam danes nekako ni uspel razviti svoje igre, kar precej smo delali kiksov v nekih enostavnih podajah. Tako da nam je ekipa Olimpije naredila kar nekaj težav, ampak na koncu, če potegnemo črto, vseeno mislim, da smo bili boljši nasprotniki in da smo to tekmo zasluženo zmagali, čeprav smo jo mogli odločiti v zadnji minuti. Ja, sploh ne. Proti koncu tekme ste nekoliko padli, pustili Olimpiji več prostora, da so prihajali v te priložnosti. Na koncu celo izenačili, no, ampak na vašo srečo so 3 točke potem ostale doma. Ja, se pravi, mogoče smo ekipi Olimpije preveč pustili nekako do tistega prvega zadetka, se je čutilo, da imamo tekmo popolnoma pod kontrolo, kljub temu, da nismo bili na naših 100%, se mi zdi, da ekipi Olimpije nismo nič dopuščali. Potem nas je pa ta gol nekako iztiril in si želim, da bi v prihodnje boljše odreagirali v takih situacijah, ko imamo rezultat, pa ko se moramo braniti, da si ne zakompliciramo vsake tekme do konca. Sedaj ste še korak bliže cilju Evropa, na drugem mestu imate sedaj pred Mariborom, sicer z 2 tekmama več, kar 8 točk prednosti, do konca pa imate še 4 tekme. Verjetno je sedaj nekako enostavne, če lahko temu tako rečem, priti, res uresničiti ta končni cilj. Ja, super je, ker imamo zdaj res pozitiven niz. Se mi zdi, da ekipa dobro funkcionira, samozavestno prihajamo na tekme. Ampak mislim, da boj še ni gotov. Mislim, da tudi še nismo kaj preveč kalkulirali, preveč seštevali točke in možnosti. Gremo tekmo po tekmo in na koncu je cilj to drugo mesto. Čestitke za zmago, ki je bila vsekakor zelo težko prigarana. Vse je namreč že kazalo na remi, a na koncu ta 11 metrovka v sodniškem dodatku. Kako zadovoljni ste s predstavo vaših varovancev danes? Zelo zadovoljen sem samo z rezultatom. Treba priznati, da ni bila naša najboljša tekma, se pravi, nismo dobro igrali pod pritiskom, izgubljali ogromno žog, imeli smo kar nekaj težav, kar se je to tudi videlo, se pravi, veliko igralcev ni glih v optimalni formi, ampak mislim, da so fantje, bom rekel, z malo sreče zmagali na karakter. Eno zanimivost je bilo opaziti v primerjavi z zadnjo medsebojno tekmo med Koprom in Olimpijo, takrat tista, ki se v Stožicah končala s 3-3. Tudi danes je kazalo, da se bo končalo z remijem. Tudi takrat ste imeli 2 zadetka prednosti in ste pravzaprav pred koncem srečanja oziroma v drugem delu zamenjali 2 napadalca, Iličića in Rimca. Enako kot danes, posledično je ekipa padla, Olimpiji pustila več prostora pri tem kreiranju. Kako to ste morda tudi sami to opazili, kako gledate na ta, kako lahko temu reče, no, na takšen potek srečanja v zaključku? No, ja, se strinjam, ampak včasih menjaš, ker zgrešiš, včasih pa ker moraš, se pravi, dejansko z nami ni treniral že kar nekaj časa in ima določene zdravstvene težave, Rimac je tudi iskal menjavo. Jaz dobro se zavedam, koliko sta ona dva pomembna za našo ekipo, ampak tokrat sem bil prisiljen na te menjave. Zdaj jaz pa tudi rečem, da ta rezultat naredi pametnega, se pravi, sigurno, da te 2 menjave pač, ampak na koncu, če analiziramo 3. gol, mislim, z dostopom Irabora, da smo bili dobri na teh drugih žogah, ima določeno hitrost, fant je šele prišel in jaz verjamem, da bo on iz kola v kolo dokazal, da je še ena dodatna kvaliteta za nas. Kako lažje bo sedaj nadaljevati ta finiš prvenstva? Čakajo vas še 3 tekme, pravzaprav pa ste tik pred ciljem oziroma tik pred tem, da si zagotovite Evropo. Ja, tik pred tem, ampak nismo pa še. Res je. Že pred tekmo sem rekel, da se življenje hitro zalomi. Moramo se zavedati, da če bomo enako igrali, da naslednjič ne bomo zmagali. Se pravi, ja, danes se treba veseliti, dobro bomo analizirali. Mislim, da je ta tekma tudi pokazala, kaj ekipa še rabi, da bo res dobra in da bo lahko tekmovalna v Evropi. Unfortunately for you, it didn't turn out the way you wanted. Koper won the game, even though you were very close to earning at least a point.
What is your overall insight of this game? Listen, I have so many feelings in my head right now, and the quicker picture that I see is that we try until the end, and but it's difficult because in the first half, with nothing, we give them the first goal. Second goal is another mistake, individual. We had before with 1-0 to score, header from Dino, shot from outside from Mitroski, clear, Antonio Marin also. But okay, we are lucky enough of these things, and listen, to be fair with you, I'm gonna try to get the positive stuff from the second half, that we came back, we improved some details, we went through it, that's why we came back to the game. And unfortunately, we made a penalty, silly penalty, but it's okay. This is football. Football punish you, and this is what it is. You mentioned the positive things. Obviously, you did complete the comeback in the second half before the end of the game, before that penalty. What do you think was the turning point for Olympia to show such a good play in the second half? Well, to be fair with you, I think this is the line that we are being every weekend, because should we lose against Celle? No. But they arrived 2 times. First time they hit the post, and second time they scored. We arrived 3 times and we didn't score. And then when in football, when you are not effective, when you don't score the chances that you create, and then you have doubts, the opponents, they punish you, and this is the real problem that we have. Because I'm happy with the stuff that we are doing. We are playing good football. At least we are trying. The things that we are training, you could see today, especially in the second half. Yeah, in the first 10 minutes, okay, nothing happened, but then we start believing again that we could move them from one side to the other. We create some chances. We score a free kick, which is an individual quality, but sometimes you need this. And then exactly, yes. Everything changed in your mind, and then we were more positive, but that gives you 1 goal. If we score that goal that we hit the post with 1-0 against Celle, would be another story, but every weekend is the same. So that's why as a manager, I would be worried once again if we don't create these chances. But we are creating them, and this luck someday will change, for sure, soon. Now we have 4 finals, we need to win them all, and hope we can finish in 3rd position. Just one more thing before I let you go. The under-19 player Inas Kukavica, who debuted today, surely will have a debut to forget, a nightmare for him. He was the one who committed the penalty, and we know how difficult can it be for players in such times. Have you spoken to him? Maybe any words of encouragement for the young player? For sure. I spoke with him also with Chelaka. He made mistake in the first goal. Listen, if I was a manager that I don't want to play and they try to play inside and we lose the ball, okay, maybe I will kill him. But we want to play, we risk. I say to them also, one day Vida is going to pass the ball to the striker, we are going to concede goal, and I don't care. This is what we do. And look at how many times we go through the pressure. We create chances for this risk. And I don't care, and especially for Kukavica today. And to be fair with you, should be penalty before. It was penalty for Marc Robes. I don't know why they didn't give penalty, but okay. Unlucky for the kid. I'm so happy for him. And I will give him chance in the future for sure, because he's a great talent, a very good professional, and he has a great future in front of him.